집으로 나온 거 어디 갔냐? To Nami. Thank you. Bikers. So guys, dili ra gyud lisod nga mo take ta og public commute padung sa Nami Island. Karon na nami diri. Welcome to Nami Island. 1 minute. And Winter Sonata. Hi sir. Yeah. Good morning. I would like to go to Nami Island. Which way? Deadline. Here. Yeah, here. Here. Left. Right, right, right. Right. Okay. First guys, we need to get an entry visa going to Nami. So ato na ipakita nga pong passport niya, tagaan pa nila og murag ticket. We need to pass the immigration there and ride our ferry going to Nami. Philippines. Thank you, ma'am. So guys, ingon ana ra gyud kasayo, no need to get a guided tour. Kung ganahan mo, kung please don't forget to subscribe kung wala pa ka-subscribe. Guys, mas better jud kung sayo ta makaari sa Nami Island kay wala tay kontra sa picture. Nindot unta ni guys kung autumn pa gyud kay nindot ang leaves mga tagak ba. But now tugnaw lang pero wala pang autumn, mga next month pa siguro October to November. See guys, unsa ang advantage kung sayo ta makaari sa Nami? Oh, dako kay mog lugar nga maka picture. 어두운 불빛 아래 촛불 하나 와인잔에 담긴 약속 하나 항상 너의 곁에서. Hello squirrel. Usa sa mga activity nga yung i-try diri sa Nami, maka-rent mo diri for 1 hour 8,000 won. So pwede sad mo guys mag-rent og electric triway. Actually pwede sad siya couple og ang bike sad pwede sad couple. So money lang mga bike. You are my everything. 첫날 밤을 단 꿈에 젖어 하는 말이 아냐 난 변하지 않아 오직 너만 바라. 나의 이쁜 이맘 받아줄 수 있나요 baby 네 눈에 비친 우리 너무나 좋은 걸 이쁜 두 손 잡고 멀리 Ayoko na ngayon.
So guys, akong madto sa Petite France o morning calm garden kay huwat lang mo diri sa may dessert 39 lapit sa kilid. So ang bus, city tour bus umabot siya every 1 hour and 30 minutes. So mubayad ka around 6,000 won to get this ticket. Yeah, ay ni wag tanga kay mo sa di mo sakyan pabalik o padong lahos sa morning calm garden. So guys, wala gyud problema kung mag-DIY kay naara gyud mga city tour bus dere. 망설인다는 걸 알아 Bonjour! 진심을 말해줘 결국 다 흉터들로 돌아오니까 So guys, naabot kita sa Petite France, 25 minutes gikan sa Nami Ferry dock. So mo ni siya ang Petite France. Unya ang entrance fee dere is 10,000 Korean won per person. So it's around 300. So ang theme diri sa Petite France mura siya og small village in France. So ilang replicate ang mga village nga makita nato sa France. I wanna take you far. K-I-S. So diri sa gi-shoot ang inyong favorite Korean series nga My Love from the Stars. So mao ni ang ilahang short clip. Yes, kana. Little town, so quiet village, every day, down and through. Nope. Little town. On a special day. 난 너와 함께 my baby. 이뻐 이뻐. 면이 굳이 기다릴 거야. 믿어도 괜찮아. 널 위로해줄 magic shot. Nami sa Garden of the Morning Calm. 45 minutes ang gahigikan sa Petite France. So guys, ayaw gininyo wag tanga katong gi-issue sa first bus driver pagsakay na to dito sa District 39 kay mao ra gyapon ni nato gamiton gikan sa Petite France padung dire niya pabalik dito. Okay guys. 너의 맘속에 다 문을 열고 들어가면 Hi. O dire din gi-shoot ang Moonlight Drone by Cloud. So nakakita po ko nga series sa Korean. So para siya. So nindot sa ni siya guys. Makakita ko ng mga kahuya kay makinumdum dyan ko sa Baguio. Feels like Baguio. 너 하나뿐인데 너 하나뿐인데 죽어도 너밖에 없는데 So guys, that's it for today. Kung wala ko makakita sa uban akong video diri sa South Korea, I'll link in the description below so that you can check them. 그저 곁에